Oya wasiara salabuki may nakaulebu na kiyala tilebu au samoro ko tunga en radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan yato. Ebi nakabeyaw radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan na evangolite ay rakiraki. Kay mami na marama ni Northland. Kay mami daw talenta ka na en radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan yato. Na radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan yato. Ni mola binaka sa kongo na pagalalakan ni nonda itutuku e nambongin dindai. Nondono mena pagado takin nonda sasanga ka ke nonda buno nangirmiti ni lorena beka erba dora kina nonda benua. Semua perengge mbani marama na ililu ni matinitu na beka waretaka Profesor Biman Prasad manito ni besanga yang belatan kiana warota kian dona singa ni bagadang dangi. Me bagana no mikena nandona rauna embaki ni kiana daba nonda dagdaka nangirmiti ya tu nandona ngono makasara. Tukono mbani marama ni beka la beta dake o Prasad e boga suina balata ni rau beto ko ni tagabato mai yani songo na sadelpa e kaya ni kana boga rotaki na singa ni boga dangi na sanga ni kota mai ndona ka ni boga toto batataki yani kana boga romi kina bola tukutuku ni benga una ena nonta banua wakina kina buli ena ngono mantangango bande ta ko mbani marama ni boga na mati ko na mati ni tu kina dada ka ni be boga doko sena be boga doko taki ni oti na pagdada ni Dangilambo Winston. Tukono na puni lao aya Sayad Kayum ni sanga ni dana non ratiti baka na kambani ni matini tu na kiana boile silesi dhake. Atarongi be Sayad Kayum e na loma ni parliament dende indai se dhabuna buna e sanga tu kina na matambose ni bitu na kambani ni matini tu. Wande taka ni Fiji Hardwood Corporation ke na Post Fiji Limited sanga ni dibaki mai wana kene liuliu katomana ni wana nobati na ministry na ngunungo rosa ngabulu kalima na kambani ni matini tu. Atomano Sayad Kayum kakani Airports Fiji Limited in biosecurity baki na Fiji Pine etiko ni kana bole sili sa executive chair ya na Fiji Sugar Corporation ke na Tourism Fiji erau didi baki nga na ruko ni ministry erau barurun kina. Ya kaya ni nanga indingi taka na matini tu o koelo rai ni nganita metora na itutu bole sili dake na be kambani ni matini tu yalala tiko na ngunungo ya wakana matati ko matangaki na beka erandui rawata se performance. Wakana matana matini tu kina kiana tarai dhake na mbula ni lenu bunua ena ngonongo kina tambana ni venga ravi engan revi bagatotolo. Gore na beka bagaretaka na iliuli ni matini tu obarenge mbani marama ena ngauna he tarongi kina mabe mose sembuli tabu manito ni besanga. Sedap na bune sanga ni baka binakataki na matini tu na bali ni lotu kina bali bakoro ni soni tiko kina koro e bagadada ni ena ngauna ni Dangilamba. Warita kambani marama ni bwana matati ko nangunungo na matini tu na kena bawa binakataki na ngauni sala me bagararotaka na beito saki na bali ni mbula na bekor ni buli kay na wabu na bali ni lotu kay na bali ni songo e rawa ni rataranga na leo ni koro. Kina nonda ito ningito ni daba ni karoni soto ni ko games ni ko sali utoka nangunungo ni tubutuba ni metali ko ula beir na tangane na kor ni buli may kanukuila Maris Brothers High School and diona kola tolu na siliba kay na ono na metali barasa na tambua e rawata e walu na koula vitu na siliba kay nandua na barasa rato beta rabi mabuli nitu na korni buli na ratu kandabule school kay na suba grammar beira na ngone lewa liutigo na ngonongo na Jasper William High School e na vitu na koula dio na siliba kay na bana barasa taraba na korni buli may na andita kumba school e na lima na koula lima na siliba kay na tolu na barasa suba grammar e na tolu na koula sang na siliba ndua na barasa na Puka Secondary e na ruana koula ruana siliba kay na ruana barasa kay na Duvu College ruana koula sang na siliba sang talanga na barasa na beker na bagalelaka ni nonda itutuga na mbongi nda indai bono ni binaka na moni madha bo sibe kem ni nangone ni na boy tabiti ko ni yoti ni singa ni soto ni Cokes ni mataka ite mo manda. Bulan ko salo mitinay korbotan ando tali tak na barong wenang bule FM namban dua yana sere. Golvina gua saukuru tondo tali tak na bule FM. Nimbula narango labinia to ken korro en kasi. Ando bakrong en bule FM namban dua yana sere. Bulavinaka ya umakereka menandi
Na SPA ng Bula FM, number 2 NSR. Wa Corvo, ta sangat talent on station ni Rolerua, number 2 nga ng Bula FM, number 2 NSR. Bula FM, number 2 NSR.